Minta kasngi u MLA kamaulai uba Bright Starwell marbanyang ula pelat padba ke MLA scheme arhajar arpulai arhajar arpsau ka belong baro point san pupra klur baro shisnem. Haba pelat padba ke ni scheme u MLA ula puli syat ya baro ke ba ula penmang kentup nadu ki riushment ke jingshna yeng ki seng samla ki skul ber kumjoru la benta ki shnong na lor ki weide. Ki katu kat ni ki jingmang pisa ke ba u MLA ula pelat kilong ke jingerap ki sanspa ngut ki riushment ki ba ula yarap marshpau hajar marway ke jingshnai ki yeng baduk san pautli hakador nyop san hajar kaway ke jing maramat ye ki shispa san pautli ki yeng mar arp san hajar kaway shispa kilong yeng bayo iki tinsop yeng hakador pralang la ai ambulance ru ke bah nyaulang ke jingshnai ki yeng kunswet san lang ke jingtei ki jaka sumar ki badi drok san lang ke jingtei jaka hikai computer san lang kat ba ha ka bayadai bar ke discretionary grant na ka DG ka ba shpaulang u MLA ula penshai ba ula pendan kam ban yarap ikipat ba kat kum ka jing start jang u namar ba kam dan ka nogo nogo jing tho ban ai by dawai by school baka parti ka pha ya ke city sa baro ki MLA daga ba ai ya ko warning ya way to way MLA ba way to way MLA to voice of the people party ude ban samhok ya ka scheme ya ka bha kajong upai ba shispa na ka shispa kabari kajong upai ba kandai kajong upai ba but dong kamru bansam ya kan habasha but kalian juga voice of the people party but kalian kajong aku mu MLA jongki upai ba dan pedapok ya ka kamram bakani kali gapo kaba kawai na kajing kular kabari kelar habur juga election dalam bansam ya ka bha kajong upai ba kumba kadai shispa na ka shispa kalau aku takum ka jingpa ka proposal na kalian ka jona kabaringkong construction of 50 number of low cost house mo ka jing sna ya ki yeng ki batuk kumbasan totally ki yeng ki batuk akador nyum san haja kawai aspa mo ka ba ka tum ka guidelines jo ka SRWP mna pentam ya ki nyum san haja di nama kadang nila bu nyusan hajar kawai kau diyeng san putli ilong yeng ki beduk bat kapoi syakalai nyula san po hajar ngapa tingken bat kwa mo yo don jingtuna sibit yo don baja kisi ong mo sitika runja yo sibit kaja sohan iso ngatu sakhen kabet na kambet kaja na kamja kajingken kajungi construction of 50 number of low cost house kiyeng baduk san putli akador nyo san hajar kawai kapoi life nyo lang san po hajar kabahan renovation upgradation of 150 number of houses kata kamut ban maramut ya kiyeng kiba bajot lapran badakani lamang kumba shispa san putli kilomien akador arpusan hajar marway bat kapoi saka life nyola sanpo haja nangka pan kabalan provide assistance to 500 number of farmers laborers small scale traders that iwepan haka pisah ba shipo hajar marway kabamut ban ai jingeram financial assistance no kata kalong ki nongrep ki nongtre bela ki mystery mo ki bateri ki kopun ki kam dari ki bateri jindi ki bateri dukan ibarat ban aji kena panjalan bentalang limba kan ke SRWP banyak hakikam di jongki balamang na kenta sanut bat hagador shipo hajar san spat mut hagador shipo hajar maroi bat kane kapoi san po lang ketemu dan nanti nama kata dah ngalamang kumba shispa kilomien kibanyo hari bakari ke CGI shi bat akador kumba pra lat tingkat ya kene lamang moban ai ya ki CGI shi shaki shispa di kilomien akador ambulance shagawai ka sen bakata kalong kamawai association for welfare livelihood, accessibility and inclusiveness. Jaga nika ambulance. Kapan A ke Jishatri, ikipat ba kibawan na kalungi ngasi, ibaduk, man A ke Jishatri, agi jokam joki, lima kani kesen,
Balamang ya gini hagador nyola tingkah. Bakal review, bagani pan kari construction of orphanage house. Kaying nanti kunslet. Kemudian nanti apa mau siapkan balamang ya gini hagador san lak tingkah. Nanti new construction of building for New Life De-Addiction Center at Umshing Maukodro. Kani pat an ai jingra ya kani ka New Life De-Addiction Center kabayarat na kata ki banggop hari jingdi penbuan pada kani lamang sanat tingkah. Nanta kabapran construction of computer room at Nongkor Presbyterian Secondary School hangte ko mulai per blok 10 pada kani lamang hagador san lak tingkah. Nanta kabapran construction of school front yard ground with PCC work at St. Francis GRCC Higher Secondary School, Maulai Ketan Masar, baik ini kelamang hagador Laila Prapu Hajar. Mana ajingat nama tapi school St. Francis GRCC Higher Secondary School kemudian aku Maulai Ketan Masar, nak kata tempat ya kamadan school kejongki. Nanti kabashipo construction dari installation of solar lights including fitting at Sacred Heart Girls High Secondary School Maulai Putmuri baca kini lamang haga dor kendai lak arpo hajar baka bakatwe purchase of furnitures for Umsau Maujendrong SSA UP School baca kata lamang haga dor new pesan hajar banyarat bantir penbahan yang kipen yang kituli, yang kini kibari ki furniture, angke ko school Umsau Maujendrong SSA UP School. Nangga bakhaan, kini hakaju ikorkom purchase of furnitures for Christchurch Morning School, balik taruh lamang hakador new pesan hajar. Nangga bakhatlan purchase of smart book, projector and laptop computer for Maulai Christian Knight Secondary School. Kaya po Maulai Yorhab, kaya kayo lamang hagador laylak tingkah. Itiyo ya ke sports hangi ako Maulai. Nadami po ipan, saya kicirap kibalian. Sa man nakaway po kaway kusilang. Mo sa man nakaway kusilang, ako upurusam sa kusilang Maulai. Lamang nanta ka moyong rin, katkong kasing dokam ko sa kimo, katkong kasing dokam ko kisnong katkong kasing tak ko sa kihi, lamang kita baro kisnong, ya kamoyong rin, lamang arlak sanpo hajar, ya kamoyong rin. Nantay kamoyong umjatun, lamang sawlak sanpo hajar. Nanta ka umjajo, lamang arlak tingkah. Nanta nakananta kasinong umtlong, lamang arlak sanpo hajar. Nanta nakamenta kisnong Maulai Nongkor lamang sawlak sanpo hajar. Nanta nakamenta kisnong Yorhab lamang arlak sanpo hajar tingkah. Nanta nakamenta kisnong Maulai Nongrum lamang sawlak tingkah. Nanta nakamenta Maulai Selai Karya lamang arlak sanpo hajar. Nanta nakamenta kisnong Maulai Nongpreng lamang arlak sanpo hajar. Nanta nakamenta kisnong Maulai Moksiar lamang arlak sanpo hajar. Nanta kisnong Maulai Putmuri lamang laylak sanpo hajar tingkah. Nanta kisnong Umjur lamang arlak sanpo hajar. Nanta kisnong Modatki lamang sawlak tingkah. Nanta kisnong Kentam Nasar lamang laylak tingkah. Nanta kisnong Mauro lamang laylak tingkah. Nanta kisnong Maukero lamang arlak sanpo hajar tingkah. Nanta kisnong Umshing lamang arlak sanpo hajar tingkah. Nanta kisnong Mautawar lamang sawlak tingkah. Nanta kisnong Umsa lamang arlak tingkah. Nanta kisnong Nongkoklo lamang arlak sanpo hajar tingkah. Nanta kisnong Mausiaknam lamang sawlak sanpo hajar tingkah. Nanta kisnong Umpro lamang silak sanpo hajar tingkah. Nanta kisnong Umrja lamang arlak tingkah. Bat nanta kisnong Maran Mukhar lamang arlak tingkah. Tiaba kenlu kelum ya kanika scheme lingba ka SRWP tiken ka kapoi arklur sanpo
lah tingkah habisnya bagi orang lain. But nalor kenipan, nalor ke SRWP Special Rural Work Program, you don't do so likely diski di bawah lima jomu MLA. Mau berkata kalau kowe ketika GTFM, mau Development of Traditional Folk Music, kalau memang Arlat Santo Hajar. Jadi ini nak tahu lusunan lamang kumni. Providing assistance to TPR School of Music, kemudian nanti kok mulai mengkuar. Nah, kemudian itu Arlat Santo Hajar tingkah. Berkini pat tadi kata beliau ke IACGP. Jadi itu kemudian bakal arts and culture, kalau promote nak mentaki namtaka ruai kasiau tenrai, tenrai, syak tenrai, dari hapo jom dari skim. Berkini itu dari Arlat Santo Hajar tingkah. Pada kini lamang banai provide assistance to dalariti. Yang ongi mau beron kali skim. Tapi namta kisama. Kali tik nakantai kisama. Kumba kekerteng jom dari skim dari Intensive Sports and Youth Development Program. Mau dia ada di semua tu jangan kalau mah kisah sama kisah kita berpikir. Mau kita nak kalau berkata dan kentiu ya ki para pun sama lah kalau limpa sports dan itu ki activities. Dia nama dah khot iki benar orang nak kalian jangan ni. Baik ada isu bejoki bahkan itu skim. ISYDP kalau baik cek kisah sama haki aku hai asal tu kisah kita dah apa putusan jom kisah mulai. Bahkan percaya itu skim nama orang bah kalau tu kisah bakalan mau bau MLA kemudian MLA yolot baru. Tadi kita susu ngomong iya. Apakah surga kamang iki skim saka bagi guidelines? Terada bagi guidelines. Apakah pak iki skim? Bahkan ini pada SRWP tadi kan skim, MLA skim begitu terbang kepada artlur shitting. Kedon ke guidelines pada kini. Ya ki sen sama itu skim bagi warna tadi kau beri kebentar. Apa ke guidelines ke SRWP kepada omba. Nuna limba ke SRWP. Bakin ai, bakin organisasi ya kita masa, mau lah kalau pas sports itu dulu kita masa. Kita apa ai kejar kru limba SRWP, jadi balang kita bakir, mau. Nama apa ai kejar pada organisasi sports events. Kata dari SRWP keren-keren. Pada nama tanda orang keton. Surga galang nanti ikut sama limba ISYDP. Intensive Sports and Youth Development Program, but non, kini kan lebih syaki sama. Pada kejengin bet kesoki, tanpa kanun nom kumju, kemarin kisah nak mulai dibahas, kisah diberit. Dia tu si kisah sama jadi agak start berjalan kumdu berpihak, ya kini ke skim, but halo kata, ala penbet, kini ke skim, but pihak kumni. Banai di ISYDP mausnan, kini kalau mausnan, banai di sini provide assistance to sensamra mulai for organizing sports and youth activities. Mau agador khatra hajar, nanta kisnong mau yung jepung khatra hajar, nanta ke sensamra mulai beki khatra hajar, nanta ke sensamra